الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asqariya kitabining 13-sabag'i qof tamg'asi. Qof tig'ishining maxraji tilining artqi tarafi bilan artqi tangdayning arasidan chiqadi. Qof, qof. Birinchi ko'nigi yozilish surati boshida, o'rtasida, oyog'ida. Bosh bilan o'rtasida qofning bosh jag'iga yoziladi, oyog'ida quyrug'i qo'shilib qoladi. Ikkinchi ko'nigi qof tamg'asi harakatlar bilan kelishi fatha, kasra, damma. Qa, qi, qu. Üçüncü ko'nigi tömeki sözlerde o'qiydi. Qa, 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 qi, 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 qu, 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 qa, qi, qa. Qof tamg'asi jon tamg'a bo'lgandan o bilan o'qiymiz. Qa, qi, qa. Qi, qa, qi, qu, qi, qu. Qafala, thaqula, laqaba, thaqaba, qalama, baqiya. Dördüncü ko'nigi sukun bilan kelishi aqa, iqa, uqa. Qof tamg'asi qalqala tamg'a. Qalqala tamg'alarning birine kiradi. Jarmashtirib aq deb o'qiymiz. Aqa urib o'qiymiz. Aqa, iqa, uqa. Taqa, yaqa, naqa, tuqa, tuqa, yuqa, nuqa. Maqa, miqa, muqa, maqa, miqa, muqa. Beşinchi ko'nigi sozulma tamg'alar bilan kelishi. Alif, ya, vav. Qa, qi, qu, qa, qa, qi, qi, qu, qu, qa, qa, qi, qi, qu, qu. Qa, qa, qi, qi, qu, qu, yuqaqu, yaququ, yaqiqu. Altıncı ko'nigi tanvinlar bilan kelishi an, in, un. Qof tamg'asina kelganda qon, qin, qun. Fawqun, fawqin, fawqan, falaqun, falaqin, falaqan. Infaqun, infaqin, infaqan. Qaliqun, qaliqin, qaliqan. Yedinchi ko'nigi qona, quna, qina, qala, qila, qul. Qif, waqaba, thaqaba, qutila, laqiya, faqila, faqilat, qalat, yaqumu, yaqulu, qabala, waqul, faqul, waqum, faqum, qawmun, maqamun, thaqibun, qalamun, anfaqa, ufuqun, aqwamu, yuthiqu, waqina, waqina. فقال فقالت مقال فقلنا بقول لقول الفلق 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 قامس فتقة qo'yib
Kalkala olganlıktan el felaq vurup okuyuz. Fekultu, fekulte, fekulne, sekulet, el kavmu, el yakinu, مثقال القت ألقي قبول ميقاتا تقويم وثاقه فوقكم كم كفت قاغل قويبايız بولدا جمشاقتامغا فوقكم وفاقا يقولون يقيمون يوقنون فملاقيه ألم أقل فألقيه فأل خمسalardı bildirip okuyuz. فألقيه صدق الله العظيم.